teman-teman, kembali lagi di channel Yoga Gembul. Pagi ini, hari ketiga Ramadan 2025, kita akan tektor bangunin keliling bersama teman-teman pemuda Beranjangan Balong ya. Kita akan bangunin sahur pakai tong sampah yang dinaikkan di becak guys. Seperti apa keseruannya? Sebelum dimulai jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Tombolnya ada di bawah. Gak usah lama-lama, langsung kita mulai videonya. Let's go. Guys, video iki arep awet 5 detik gas. Dadi pencet subscribe saiki kanggo sing ugung subscribe. Yo subscribe. Terima kasih.